BJP MP candidate Amar Singh Tiswa Phan ki pahai jia phan vote kerek pia mailong Assam CM Sarma Karbenglong nang kisun. RV Charsilu na phita Nili Baha Wararadum APHLC Rat Amai Pialong Chitudun si RD Kipidun. Kararong pi outpost along Raikom Sai Khiatum drugs kinep long. Karbenglong live prime time birta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponitha. Nonepong Narendra Modi phan Prime Minister Kemat Ponji along Jakom ki bidun thujia phan pura Lok Sabha election lakha trok Dipu ST parliamentary constituency MP candidate kache toidun Amar Singh Tiso aphan ki pahai ji aphan Karbenglong alo palong nia dimalong Assam CM Himanta Biswa Sarma wangsi vote rek pi tekanglo. Assam CM Sarma Karbenglong alo palong nia dim ki wanglake Bokajan Elesiang kang hanjang lang so pathua klamalong lapen Hauraghat Elesiang kang tarabasa pathua klamalong si wanglo. Mailong Assam CM Sarma pendanglok Karbenglong Thomas Council CM Ronghang ALA Deputy Speaker Numal Momin pendanglok BJP Aracharya Songpen Lakha Trok Dipu ST Parliamentary Constituency MP candidate Amar Singh Tiswatum Chetong Dununti. Non det pia dangalong abanatangka kinang nia sonsi Congress atangka bangke dedalong ta nang nilo. La sonsi bokajan along sitame Congress tumapana bangke hala abanatangka kinang nia sonsi bokajan araretumke abanatangka aluke nang nilo pusi mayalong CM Sarma pen ningje pon. Etu bola leader party. Amak to leader party na lage, amak to dukhiya manuhor party lage, hoy na nohoy? Hoy na nohoy? Teo nije nije koi ase moi leader. Moi koisu baba, etia roja nai, iate leader kam nai. Iate amak lage publicor logot thoka amak montri bidhayak lage, hoy na nohoy? Jun manehe nije koi je moi neta hoy. তেনেকুৱা মানুহৰ লগত আপুনি কেনেকৈ কাম কৰিব তেওঁটো সদায় কাৰ্বি আলঙৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি গৈ আছে ইয়াতে কোন উঠিছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি উঠিছে পুৰণা নোট বুকাজান বজাৰত চলে নেকি পুৰণা আগৰ নোট বিলাক যে আছিল চলে নেকি বুকাজান বজাৰত নচলে যেনেকৈ পুৰণা নোট বিলাক নচলে তেনেকে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিও আজিকালি আৰু ভাৰতত নচলে এই ক্লেণ্ডনিংটি আগত কংগ্ৰেছত আছিল নে নাই চাওক ক'ত গ'ল ক্লেণ্ডন আছো এইটো বীৰেন সিং ইংটি ল'ৰা হয় নে নহয় আগত কংগ্ৰেছত আছিলে নাই এতিয়া ইও গম পাই গ'লে যে কংগ্ৰেছৰ নোট বজাৰত নচলে এতিয়া হয়নে সব বিজেপি নাহি গ'ল बीजेपी माने की बीजेपी माने मोदी की परिवार माने आमी सब एकटाई फैमिली सब एके घर एके मामा एके भागिन एके बाबा एके भंटी एके भाईटी तो आमार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेसत आसिले ट्रेजारार आसिले तेও আজি জয়েন কৰিছে आमार बड़ा डांगरिया hala putara basa pathua klamalong vote kere kamai ke paman panahut le thot sitame non girangji jangmi ponify inkoira trokar ne bangke Amar Singh Tiswa phan pahai dunsi MP ang hoi pangni dun long nangpo alangli pena joksi Karbiang long ara pharman kaching phurasai claim ponlong nangpo pusi mayalong ninje pon Nilitung BJP songpen nona phonga bangke lak piso se award pensi high ponji lapen article 244 a lama bangke ke damta porhut MP Horen Singh bepen sai deng pondo puthot Amar Singh Tiso pen paklem ponthulo na
lapen PGR VGR long le bangke asap solam dolang lasi kili ka phi nili bang thusi ka doko bia tumpen chingki che than pononang pusi phirangke kar juduna hut CM Sarma pen ningje pon লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং পিছুৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মই নমিনেশ্যনৰ সময়ত ডিফুত আহিছিলোঁ আজি মই বোকাজানত মিটিং কৰিলোঁ এতিয়া হাওৰাঘাট লাষ্ট মিটিংখন মোৰ বৈঠালাংশুত আছে আমি ইয়াত 3 to 4 লাখ ভোটত আমি সুন্দৰকৈ জিকিব গৈ আছোঁ জেআই কাঠাৰ বুলি জেআই কাঠাৰ কিন্তু এবাৰ বহুত ষ্ট্ৰং বুলি আমি গম পাইছোঁ জেআই কাঠাৰ হ'ল অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ তেওঁ হৈছে লিডাৰ আমি হৈছোঁ সৰু মানুহ গতিকে লিডাৰৰ জেগাত থাকিব আমি সৰু মানুহৰ মাজত থাকিম বিজেপিৰ পৰা আৰু এজন এক্স এম প্ৰদীপ ৰংপিয়ে ৰিজাইন কৰিছে ছাৰ কংগ্ৰেছৰ তেওঁক যোৱাবাৰৰ পৰাই টিকট পোৱা নাছিলতো তেওঁ আগৰ পৰাই মনটো বেয়া আছিল আকৌ আহিব যাব স্যার এবার এমপি আকৌ পুনৰবাৰ জিকিলে আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেন্ট কৰিব আগতবাৰ চিন্তা কৰিব না আগতবাৰ তো যোগান দিছিল স্যার 244A অলৰেডি হৰেন সিং বে বিল সাবমিট কৰি দিছে এটা অমৰ সিং কেশে আকৌ বিলটো চলাব আকৌ স্যার পিজিআৰ ভিজিআৰ বিষয় কিবা কম দিয়ে পিজিআৰ ভিজিআৰত অলপমানটো সমস্যা আছে ইলেকশ্যনৰ পিছত মই ডিফুট আহিম সকলো ৰাইজৰ লগত কথা পাতি সমস্যাটো সমাধান কৰিম আৰু নতুন মানুহ কাৰ্বি আলঙত আহিব নালাগে আপুৰ যিটো সভা কৰিছে তেখেতে আকৌ পঠিয়াই দিব এতিয়া চবৰ লগত আপোনালোককো মাতিম একেলগে বহি ৰাউণ্ড টেবুল ডিছকাশ্যন কৰি এইটো সলভ কৰি দিম প্ৰব্লেম হ'ব Balipathar pen project terang lapen phuloni pen harsing rongpi garbing long lai Lok Sabha ki likarni aphan non nike vetlo bangso jok non malom racharya song to methang song kache pahai pon jia phan do de sang se pensi rara dungalong pate bok damsi vote kere ka sai kedeng pasik pon bom tanglo Lasonsi APHLC Racharya song tum ahin pensitame kidamtang jangmi poni phai inquiry lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo donglangso forest gate along constituency ke thom arta chelangsi vote kere amai padopo APHLC dunmei phu rajesh pisu kachepahin phupon bangso mailong aluhi sarpo manpen jai kathar kachetong dunalong APHLC organizing secretary Kursing Timong APHLC Law Secretary Samson Teron Pendanglok ki ongdung APHLC asongja po songja pietung chetong du Mondar Singh inti Doar baguri pen ili tuma farman nang chesong pen nang purti do banglo Okay sir Bangso hut don tharo ke thom rakep BJP pen Japonsi NDF Congress lapen AAP tum mithang song pen chiutikangsi APHLC along chingbe dunanti Mai gi paman bom hut narlusini RV ke jangdun ang bong sitani APHLC phan aning ka che thepen nangkidun aratum RV ke jang kicham kiche sitami chimatha thisi mai long hong jai pen pradang besi charsilun antindu Mailong APHLC MP candidate Jai Kathar pen kaning je ponatengke non BJP tum triple D mate Dipu Dispur lapen Delhi mate triple engine kebi ko kabang ke inglong sophan kipa koi pen kipa vir de je phansi triple engine kipa man pusi Mailong ningje pon Lasikidam ta por hu toj ame pen karbiang long arlo kidu inglong so do anaphan pathe ang pontang lo apotsi nona bangke kichia so tuma phan dim krom kipek a BJP pidong ang phar aphan kangtip ancholo pusi mailong ninje pon ka kasolai ke tirani pu hai katir ang bangale thek loro alang itu kitir ang pilo tribal tomalong ligiti tribal to sakuri ki thi tribal to i dukan ke rona ki thi don kangkir don lapen ge ni to mane bikshon ke claim la helwa la to kitir ang ka me claim
Nasi alam itu tribal engine train ke lagi tribal tu pan ke koi lam ya fancy tribal engine ke do lagi. Ini akar bi inglong ratum an ke lagi cini yang ko je hok nang nelo tribal engine ke thoma train bang ko flotang te lagi itu mana koi lam ya pancor anak. Aku ni pergi kali. Lapen ke itu non ke kesi lo apran ke tors lo la itu masal dan ni koi nang ne ar nam si empor nam si nang tik dun lo kusini mata ate ma tors bang ke ini tu kapati angakam kapati ni akam et lo jok talong ke sini lo isik sido lam sini et lo konstitusi lam sini et lo Apen CRPC IPC lai hue lam an na chingi at lo karbi inglong arat atum non ge itung long la meeting long na dun atum an ge chingi lap lo la pot si itung long ge kapachini ji donang seta la kapachini bom nang po seta la so long akam sinon ge claim nang po la si nilitung ilitung tipu bom Net teacher tu mamen intan ji pulo. Tors peke intan unik. Lagi intan sini teacher tu mapata intan ji pulo lata tors peke intan unik. Teacher tu sakori intan ji pulo lata tors peke unik. Ki unande pilo la kesi pe. Lapang so kesi. BJP itu manta, ame thang office ka chong tuan ta, labang so ke CCN halatung ta. Lapor labang so ke CPN, ilitong la election hai det lerte. Ilitong la ke chiatum amen voter list ben kang tip la hello. Pata, namin si Raidun Tapare along de hui apata kang tip la hello de. Nah, hai ta itu ke hai lagi ni. Mungkin do pik lagi. Atu mi heta hala sakecek ko ke tu searching along. Hala dakta bang wrong. Dia mungkin tu sakecek tu nang dun tu pak hangyang. Tu council election hala dak ini tu pak pomet kelong. No naman ke do ano man itong langan dun pe kanya itong ding rong alam ini tum lake kimisen alam itu malong le phelang nang ki thidun je phansi ki che ke bia swatum amang ke BJP Congress atuma phan vote ki pidun pen ki pahai dun je phan loksi vote ki pidun chepeng dun ji athe BJP Congress hailote inglong swatum along le phelang si thidun long poke lasi inglong so do anta matha chikirla nang popusi khirang ke theng nolong ninje pong Assam Healing Act ala tunge pedo nang ipusi claim bola to ma non la si tum MLA tum bang pho bang clipo do bodi itu MLA tum BJP along la tum se claim non loke alang li tum puji mene the ne tu ya wei pa di alang li tum se MLA loke hadak si do loke alang li tum sin lawmakers loke ente la hello alang li tum pilo la claim nang ya kam itu la de li tum hana pivir ya pan loksi hok alam lo neli ning aklong masih ning je lake ing long rat tum han ka pivir ing long rat long ri ka pivir dia pan ke claim ke la kiche tum ke national party tum han si arisim ke en tum ke national party ke popo ange tum tribal dung chini ne der hada dun bret party poma abinong hala ke kiche tum ma party BJP da kiche party Congress ke chia party CPIML da ke chia party lagi sir tang CA la pen UCC la one nation one election puhala BJP a manifesto long ketok tando ntai la so apan karbia khaya tuma ko unfair me dei la lagi one nation one election pulaga di ta ko hala Sitaramaya penan itu finance minister penan Prabhakar ta ningje atlo non election yung si BJP tum hai to det lo pulo tangte dake election ke avelo an par ke non hello last lo dar mane election ave pulo ta dictator se solai po
6 schedule ta velo constitution ta velo thage son si theri me alam lage Mai long suri phokep so se APHLC arar phan ki khoidun arar tum chitudun si jai kathar phan ki pahai dun je phan RDP dun chuki hola ben sonjit ko la ben koila mati pen samson pi carbon nong la Okay, sir. Khakhati police station angkang tovar krong pli kararong pi police outpost along banghinia tumari tengpen police atum drugs nep dunlong check pusi birta longdun birta kilong dun atengke kedam dang jangmi poni phai inquiry ni kangsam por phai troxia por malom police atum arni wangson keton kelang ki do bomahut ihum Royal Enfield bike AS01 BX3933 khakhati pen kararong piarong anathu kedam bomahut police atum joy pen birta long si bike khang dun pen kuruk dun lo kakuruk bo mahut bang hineri deng pen homni sabona hom long pondok lo aphi kilang tarlip de pen heroin drugs pusi pangthek pondo la solong kachera dun atuma phan nep ingnang dun cheklo kachingnang chek atum angbong pinso bang lage lahorijan Sunday market along kido Pores Basumatari asopo Philip Basumatari arta ningkan ingko rahini lapen suarlo lake kikyosanu kiretsu pusi pangthek ponlo kine ponlong chega drug supply lining ko rake thomra gram pharosir kebra phokep an long pondo hithialong langdang pulote lakplian anamlong jipusi pachini pon bangso hut khakhati OC Roman Bordoloi SI Dipak Lahon SI Pangkat Saikia lapen ari sangho tumpena joksi neponong lo non banghinia tumaphan arona tengpen siding si hem kangsam bipin lo Bukajan penanantenang carbing long life Nokcham langso pictures pen kaselam pon korpi sedeng polun arjan kimi muhor kine patang pamisi pini adap apor YouTube ahong jailong nangwan pipo Nokcham langso pictures pen kaselam pon korpi sedeng polun arjan kidam tang arni pen muhor kine patang ponsi sai doan patang pon pen pini adap apor Nokcham langso pictures YouTube channel along piklang pon po Korpinang pahokor jang tang lo Muning malum ke banta nang palepo Kaprek pen lam cakawe lang bo Kaprek pen lam cakawe lang bo Bangso korpi sedeng po lunar janalong jagat pator lapen priti rong hang pietum penajoksi ciparjan ponlo lapen alun kitok lapen ati ot ekon timung pensi pipondo labang so lunar janalong lun kinun pon mate honsere langtuk tirang lapen mirjili bepi penajoksi jumesen alun lun pondo la sipinya por nokcham langso pictures YouTube channel along klang pon po lapen kilang pen kachirap dunje phanta lamthi paklang pon news report carbing long live Pinya birta kala pansi kang ton poniglo cardon